mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te Tairawhiti. Ko te reo irirangi o ngā iwi e toru o tūranga, ko te reo irirangi o tūranga nei. Ko te reo o te iwi whānui ko Kapu Tairawhiti. Te reo ipurangi tēnei, brought to you by Turanga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. Now, speaking of Kahungunu, te reo irirangi Māori o Kahungunu was established in 1988, firstly as a Māori student radio station at EIT, formerly known as Hawke's Bay Polytechnic. Radio Kahungunu broadcasts on a clear signal on 765 AM to Wairua in the north and to Pōrangahau, Napier, Waipawa, Waipukuro, Dannevirke and Wairarapa. And they also simulcast 94.3 FM to the Napier Hastings urban area. Radio Kahungunu has had a rich history, and one of their lovely Kaimahi has spent 3 decades with the radio station. Their story is coming up straight after the news. Mōre nei he kamā, ko mere tako ko Ngāti Parau tētahi wahine kai hau tū, kai te arahi ngā iwi maha o te ao I roto I ngā tini kaupapa mō te taiao. Ko ia hoki kei te tautoko I tētahi tira wāhine, I runga I tētahi waka e kia nei ko Hene Moana 11. Ko wehe ke rātou mai I Aotearoa nei, ka tere atu rātou ki tonga tapu. Hei rangahau I etahi kōrero mō te tini o ngā tohora. Me te whakatairanga I te kaupapa e whai mō tika ai, wēnei tohora. Kei te ranganui a Kiwa, noho tonu ki ngā take taiao, kei te whakapono te tira o mana taiao Tairawhiti, kei te kōtiti rawa atu ngā whakaaro o Dana Kirkpatrick. I roto I te kaupapa Emissions Reduction Plan, me te whakapai, kaore I te tika o na whakaaro e pāna ki ngā kaipupuri whenua o Turanga nei, me ngā ture e hangai ana ki ngā mahi whakatō paina. Hei tā rātau, kaore I te pakuaro ki te taiao motuhake o te Tairawhiti. Ki Kahungunu I nāia nei, he I pāho hou kua rewa ake ki wānganui a Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated me Taihuki Limited. Ko te ao mārama Everything Mā Tauranga podcast te ingoa. Ko ngā kai whakataki o te I pāho nei, ko Tahuehi Munro, rāua ko whare Isaac Charlotte. Ko te kaupapa matua o te I pāho nei, he toha mā tauranga me te tuari I ngā tikanga tuku iho. Kāti, koe katoa a tātou kōrero mō tēnei rā. Nanny Maraea has been a dedicated Kaimahi at Radio Kahungunu for 30 years. Despite her long tenure, she has no plans to retire and continues to work diligently every day. Now, she is busy as editor at Radio Kahungunu and is actively involved with both her hāhi and also her kapahaka, ngā taikura o Kahungunu. Here's Rāhina Huata's story with her time at the station. I timata au, e ako ana tonu au te reo e te EIT taua wā. Tētahi rā e te hikoe au e mua te reo irirangi, I reira hoki te reo e pāhoana mai te rau. He māma noi ho e waru haore ia wiki noi ho au e mahi ana kanei nai nei mo ngā tau e hia o ware au. Hoi anō e te wai tīmata au. He nui ngā mahi. Mai taua wā, aha ko kei runga peni hana ko ahau. Karo pirangi kia noho ki te kāinga, kāre he mahi, kāre aha. Koe nā ta take kei konei tonu au e mahi ana. Kua toru te koutou a Nanny Maraea e mahi ana ki irirangi Kahungunu. Kia koe anō, heaha etahi o ōna tino pukenga? Ona tino pukenga I ngā āhua e pānei ki runga I ngā kōrero, e kōrero te ana ngā kaumātua, ngā Kaimahi runga te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Koe e te editor me ki. Nānei me mai kaore te rā kōrero pai, ka pai te rā kōrero I waihotia I runga I ngā kōrero ripine, e kōrero nei ia ki runga. E tahi ona me pai e wahine umari, aha koa tōna mauiwitanga kei te pai ia. Are ona raru mo e tahi atu te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Te rā wā. Nā, kua neke atu I te waru te kau a korua pakeke,
He aha te mea ka tō ai a noia korua ki tēnei momo kaupapa? Ki ai, tōna whakaaro no tēnei. Kia hau nei, ko te mea nui, ko te tūhono no ki ngā kaumātua. Whakakotahitanga, whakawhanaungatanga, whakangā mea katoa. Neke atu te koutou pia. Taua rōpu e whakaharetia. Nā tama huata i tīmata taua rōpu, i te taho o ngā rōpu rangatahi o te kahurangi. Pai. Rawe, wahine pukumahi koe nei? Oh, kāre pirangi si te noho. Kei seize up. Te atahu o kia o tērā kuia. That was Radio Kahungunu's beautiful Nanny Maraea Tanoa. Join us again next week because Radio Kahungunu's Rāhina Huata again visits Māmia, a place of refuge for mothers and also a place where mums meet together in a peaceful and quiet environment. But for now, E te tī, e te tā, hei konā!